ya kenkan sam ne be ye fi Mose nwoma edi kan eti aduasan son chichemunkon kosi dubaako ose na oson daye foforo bio na okatre ni nuanom se hwe maso daye bio na hwe owia ni osane ne nsoma dubaako akotome na okatre na eja ni nuanom no na eja kan nanim se daye ben na wasun trese me ne wu na ene wu nuanom beba abekoto fom wanim na ni nuanom eni brain no na neja de odinsem no sie enuanom me pese ene ye kinkasa ye kansa akinkan semi ho asem kakra me sure say sa story what's that Joseph eni ni nuamema Joseph awason da ya wakoka che ni nuamo na se ni nuamo eni beji ama no tresem ne ma yehu se omani brain no na edu baby kwa omu pese omu beku no a omu anyanku no omu ton no na de ya na me ya wo sa tresem mu no ene se ni nuanom omu kan no Bible train say Joseph o yobi osun da yo timi trase yehu se oyebi ma Pharaoh emre bi a ebeba enya ndru ho wa kenkan sem ba ewo ho no but Joseph eson sa da ye ni nuamo ama no kwan ama na ntrase omu ntre dayase o de otre dayase no mu ama ne kwan ama na ntrase ni papa nso ama ne kwan ama na ntrase enti de omu no de omu tifi ma ne se obedi yeso enyanum otie daye ni ya Joseph si ohun se owia osane ene ensuma dubaako na chese ni nuamo kra no awurade efro omu so omu ye nsuma ade no muti se nyame efa ensuma ai esi ho ayeso wo no wantimi ama omani anje amfa ho na de omuti ya ne se ye besom ye nyanti ye mpene so ade na se eba esoma na ye dwane enso so ye pes obi obedi nipa domanim enyeska abeye titiu bia na obi ape no nyame amamuomu anase mefa ofanse Kristo sumi mu no opese wudi kan wo ma o de osom na di kan de hwe Yesu Kristo nankasa na brabo a dani den na Yesu Kristo osom empo emre bidru ya nasuafo no ohohu won nase eche on se opese oye kane wo ahemani mu a ene wo se wo som enso so ye tese obi besom pena ye dwane se yete se we be ye ase me pena o se me pe me ye bibia me de be brand ase te se Joseph enyano Joseph na che dayase wonte dayase nempo wonte dayase no ade na wonji Awurade ntum se de Awurade aka fa ho no eno ne bebem se me ka se bia woni wonye bia kwa asori na sofo afre no o se wo be ye otiti wo be ware ni pakese wo ba be ni pakese oti ho no unka amen so enya wakomam upie no pe bibia obeye na sa nyema no embem adenti na yete sa se bia wonya bia sundaye wa beka cho me sundaye pa na me hu sika kokko bebre me yese na so ti wo se Awurade ti we pa na be maniska ene me kire no pa ti se Joseph nyamo de bida esan se daye wo hoi anase nkomhye wo hoi eba for emre bi Joseph, yes, obedi ni nyamo so kakra. Benye debia. Enyanem so akinkan sema nasa tresemia. Ube wise ni nyamo no omubnya beye titu. Enti ampa nyame fra ofra omo nsoma no dika. Esan se omo shrenye. Yemfa ne se obi Joseph nya panyi ba kwa efe ne Levi. Na sefo ne beye asofo a omo di Israel ko no man no anim. Eko Awurade anim uhu obi te se oti obi din te se Moses na Aaron o Bible ma no free Levi ebusiako anim yefo obi te se Benjamin Joseph nyaketwa no ono so nyame ehye nanimonyam ohene a edi kan wo Israel mem no efri Benjamin ebusiam empo you can say Apostle Paul a ocho New Testament and sa pamfufo no bebre no
ono no po ofri Benjamin abusiem oka odifo Jeremiah ofri Benjamin abusiem enti se ka omunya amre ebuse Awurade se Awurade na yenso den na obeya amayen ya ke Awurade be ya chom se omudachi enso so hyen omudachi enso so edasonko omudachi enso so Awurade be hye ne ho animonyam wo mabrabom oma enya samre no so obeka obi ti se Isaka Trasam ne chine se omu se busua nim no na omu wo mema omu nim emre no de wo se Israel eye for mre bia enu na chenya me nyansa odi ma odum se busua no na hwe busua bi ti se Danat o very my friend is Samson o fida na busua mu ne baaye enti omu nyina no nyame ehwe se obemma omu nyina ahyren na Joseph nya bema ba ko Judah kra de mentina se Judah ade na wo bwe uka unyamu se ye koku Joseph ampa Joseph be ye titu ampa na ni papa ema na japade mu bohu mienu anase double portion eno ye no kre nanso wonka unnim se emre bi beba Awurade be hye ne ho animonyam kese wo Judah wabusia mu Judah ohini David be fi wabusia mu Judah edifo bebre mu churchrosem ne bebre fi wabusia mu obi te se Isaiah obi te se Amos obi te se Joel obi te se Zachariah Zephaniah Habakkuk Obadiah we mu nyina fi wabusia mu animonyam hye na chensa Judah de chatwa krani say Yesu Kristo yinina ye wurane agenkwa no ofi wu abusiem ne baaye enti Judah denti na enemre ma Joseph emre aba osi wani gima no ugia ho na uka ununyamo ehihye samu bekuno enyonom dia mepese na mecha on say nya abotre merade ene wunya bi mraba eye no kre ma wani gima no yesre ne nsre ye boma kwa ne nko eno no nchesa ukọ a emra wakoma mu enye chodo man Awurade odi mu ade nyina eta nechi nemom esan se obi nyame ya ma wunya no na wakai se na chese Awurade gusu ye ejima memreba esan se Awurade na yede ye ho atwe no onimobia somre enti bia na Joseph eda ya ba yese obedi enso bemre bi beba wo soso de beba enti se ye kwonna ye bei emaye mbu ya nkasa ye ho abomfia esan so obi peja wa abrabo mu ena enkasa Awurade nye hwema o esan se wo mre maaye te se Joseph enya mema no Awurade wa de pa bi ma na onya mre kakra ma na obehye ne ho animonyam se wunya ne ye peja no bomu ne de Awurade asema no entra se tan wunya no nemom ma wani njima no esan se wo so mre beba Awurade be yo Judah Awurade be yo Levi Awurade be yo Dan Awurade be yo Reuben Simeon Awurade be ma be yo Issachar obey ma waye impo Benjamin esan se wo so so mre no nyame be peja obehye ho animonyam umre ba wani tu Awurade so Awurade rain feel o peja wonya na nchese ne rain feel osuso mreba tie mbom na te obi mreba ye ma ye ninjima no na ye nhye Awurade animonyam se ye mso ye mreba isan se Awurade on giant de biarada ena onimobia ne rain feel ene sa nyeme na memisua fi Mose nwoma edikan eti aduasam enson no chichemu kron ekosi duba kono dai na osusu sua frame eya mame hu nyame sha so tie bye.